Hello everyone. This is English with Afa YouTube channel. لما أنت دم حارفنا أزي جرام زخونة تمرت حزالكم بس يلاهم. So here I am going to have a very best time with you guys. So guys, starting from today, you are not going to be confused after hearing these words. أسترتا جرام تزخونة كالات حزالكم بس يلاهم. Guys, please never afraid using these words. زم كالات زيوم نمتكم أيتفرحوا مالتي. Yeah guys. So something I want to tell you. تشرح في إنجليزية بزحت كلات كوي فلتيه بزحنا غير فلتيه جن تايز قدلني جن أنا بقى دوتي له كويس أويني سمت حاجتين كويس أويني خلتنا نجار خمخركم ما نعتبرتها خات مالتي فلما نمم اللاس أيت الدامسو يا نمدمات الدامسو تشرح في جنا نحطتكم جنا هلا إنجليزية نتزاروا كلا ندحر نسهم تايك من لسون ندحر تقول you're not going to answer it مالتي أيت من لسون مالتي so guys please decide to go خلاص دما بزحت كلات سلازة حاسكم طرح أيكون الإنجليزية نزرة. You have to practice دما كتجور لكم مالتي. Thank you very much. Let's get started our first word. نجمع كان نجمع مالتي. Apply انتي مالتي. Apply منس تجبراوي مجبار مالتي. تجبراوي مجبار apply. Okay. What about متشجع؟ مسمى مع agreement. انت وينو متشجع؟ argument بحال. argument منس thank you very much. إزي تجبراوي مجبار مالتي. What about the third word? third word بقى تايب بحال زي مقبال claim بحال زي مقبال claim منس زي مقبال مالتي. Thank you. زي مقبال claim بحال. Very nice. After that موددار انتايز بحال موددار بدأ حلفه وانت ما هيرنا موددار انتاي خمسة بال compare يبال compare very good compare يبال موددار very good موددار compare يبال what about وتسيت انتاي يبال وتسيت consequence زي حزوة consequence مالت وتسيت مالتي وتسيت yeah consequence اسكروا لا بحوار consequence اسكروا consequence again consequence very good what about مؤمن نسوي تؤمن وكلها believe تأمن كلها convince بحال convince very good convince مؤمن مالتي نسوي تؤمن وكلها مالتي نسوي تؤمن وكلها convince بحال مالتي what about معبالة develop معبالة مالتي معبالة معبالة develop بال what about مصفح expand very nice expand is مصفح مالتي yes مصفح expand بال alright okay what about تتصعنو مفتار influence بال influence تتصعنو مفتار okay influence بال تتصعنو فطاري influential بال okay so اسكي apply مالت تجبراوي مجبار مالتي ወይ ከዓ ዝኾነ ዶክመንት ሒዝካ ናብ ሓደ ድርጅት ምጻሕ ማለት እዩ CV ክኸውን ክእል ገለ ነገር ክኸውን ክእል እስቲ ኣነ ናፍቲ ስራሕ እሱሲ apply ክገብር ደለየ ነይረ በሉ I want to apply to الله مالتي thank you I want to apply I want to apply for the job to الله مالتي I want to apply for the job hey what are you doing here انت رايح تجبر الله I came here to apply for the job I came here to apply for the job very nice argument means ጭቅጭቅ مالتي what about مጭቅጭቅ argue ይባል كل جزء اليوم نسوم ده بزعبة بوليتيكا زتشقاقوا كنبيلنا ريلنا كل جزء بزعبة بوليتيكا يتشقاقوا they argue nice they argue about politics very good they argue about politics very good أون كان لهم خمينا برينس نجبرها خمينا بانتلهم politics أيخونه ويلا politica أيخونه they argue about politics بحال مالتي what about claim مالت منصاق مالتي for example she claimed she was innocent
በቃ ንጹህቱ ምዃና ተዛሪባ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተሐቀነ ነገር ያው ነጽጋታ ማለት እዩ she claimed she was innocent she claimed she was innocent yeah she claimed she was innocent ማለት ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ጥፋት ተጠያቂ ዘይ ምዃን ወይ ድማ ንጹህ ምዃን ማለት እዩ በቃ innocent means ንጹህ ምዃን ክዳንካ ንጹህ ምዃን ገላ ይኮነን innocent means ካብ ወንጀል ነፃ ምዃን ማለት እዩ what about ምውድዳር compare ማለት ምውድዳር ማለት ወይ ከዓ ምንጽጻር እስቲ ዞም ክልተ ሓሳባት እዚኦም ነጻጽሮም let us compare ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ let us compare this two idea thank you very much let us compare these two idea let's compare these two idea እንተልኹም ዞም ክልተ ሓሳባት እስኪ ነጻጽሮም ማለት እዩ what about consequence okay consequence please በጃኻ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእቱ ክንብል ኢና ደልና consider the consequence ንብል ማለት እዩ consider the consequence very nice consider the consequence ንብል ኣለና ማለት እዩ consider the consequence ንብል ኣብዚ ሓተኩም ንስኹም ክትምልስኩም ኣብ ኮሜንት ማለት እዩ convince ማለት ምእማን ማለት እዩ ሰብ ከእምነካ ከሎ ወይ ደግሞ ንስኹም ንሰባት ክትእምኑ ከለኹም ንስኻስ በፍጹም ክትእምነን ኣይትኽእልን እስክበሉ ንስኻስ በፍጹም ክትእምነን ኣይትኽእልን you ንዓየ ይተእምነንን ገለ ፖዝ ጌርኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻ ክትእምነን ኣይትኽእልን ወይ ድማ ሕጂ ኣብ ደፍተር ክትጽሕፋ ትኽእሉ ኢኹም you can't ትሸራፈ በይዛኻ ከይትምልሳ ክትጽሕፋ you can't convince me ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ you can't convince me ምንስ ንስኻ ፍጹም ንዓይ ክትእምነኒ ኣይትኽእልን ማለት እዩ what about ምዕባለ development okay very good what about for example anasi language khmahar dele nitshar face bebe khrakhwon telkom abz bzallo silk qutri aw whatsapp khtrakhwon yikhum ማለት you guys ya whatsapp bmidwal khamay kham tmaharu abay kham tmaharu online ba'alay kham machachelkum ya ማለት you all right teacher afelkhum dawilkhum dama ha anasi engliznya is kama ablo yidalliya especially writing skill ay aw comment صحفوا anasi nay writing skill is ka'bi dalliya I want to كعبي دليا ناي writing skill I want to أنا يزاربن أو comment جن مرسي أمتو I want to develop my tool my writing I want to develop my writing skill very nice خمسة أنت لهم أنا بس لكم الله أنا بس أقولكم زلكم أنا بس معاتيكم مالتي all right expand حجون حاتتين مالتي أنا سي business إيش كسفه هذا ليه أنا سي business إيش كسفه هذا ليه I want to تشرف في بيزا بقى تأنا غيرنا كايتمل لسون ربع لها إيش عكس لهم بلا يزهم نسخهم وين أو كمين أنا بزيد مسيت صحفة الله خير يلا يزهم I want to develop my I'm sorry no علي تجاجي تاكي سلخ أنا نو علي مالتي all right I want to expand my business I want to expand مسفح expand سلزغنا I want to expand my business تقول اللهم مالتي I want to expand my business what about تتصعنوا مفتار influence okay influence yeah so ناتاك ألاتي نبزحت سوات تتصعنوا فتير لهم انتهينا نقول her words influenced نرشي her words influenced many people نولالنا مارتي her words influenced many people نولالنا مارتي guys so we had a very fantastic time this is English with Afi YouTube channel قدم موداي summarize خجبر لكم okay yeah I want to apply for the job انتلهم نافت سرح apply خجبر دلي ويدمو تجبره خجبر دلي ويدمو ورقته خدت ويلا مالتيو they argue about politics arguments زي مسمع مع ويكعة نكر خار مالتيو she claimed she was innocent شو مخانا الرجاجيسا أردي ويكعة تي قبل عليه أستحق أنا نجر أو جيرا مالتيو let's compare to idea
compare منس من نتصار زم خلت حسابات زيوم من نتصارهم مالتي consider the consequence تلهم ها اتزمت زلو نجر أو قمته مالتي you can't convince me تلهم نصان عيا ختامنني عيت لني خا مالتي I want to develop my writing skill نعطي نايت صحف خيلت خما عبلو دلي مالتي after that I want to expand my businessي كسفحو يدلي مالتي خزون أموداتا her words influenced many people بزحت سواتي نعطاك علات تصعنو فتير مالتي thank you this is Oxford English with Afe YouTube channel again guys subscribe زي قورهم subscribe بمقبار subscribe زي قورهم لما thank you very much you are my family I'm your family you are my friends I'm your friend the same to it likewise لك I'm not your teacher you're not my students we're all family see you